ka jingjele ki kam sneo nadu ki kam tu kam thiem ki kam runar hadu ki kam yadi ya khai drugs kabla ban khia hadu kata ya katrapeng ki bor pulet bat kumta ki Donkam ka Jingïatreilang bat ki bor Shillong bor thau khamtam ki village defense party ban te lakam ki kam sneo bahar rukom kumta ban punurlong ya ka jingkhmu kumale ha ki wei ki Shillong ki thau ka office USPEs ka sil district harengkat ka Jingïatreilang bat ka Pynursla police station bat ka village defense organization is ka sils kila penlong ya ka program ya mirjingmut hador barhol nenggit Pynursla men ha ka santrik nai wing arja rusau hakani ka Jingïatreilang lai donlang daud KN sangma MPS ubadeiru usop divisional police officer Pynursla uba jenong lang officer in charge ka Pynursla police station uba bitoy circle organizer VDO is Castles uba crowdbox soklet honorary advisor VDO is Castles uba wanlam jingsingan shooting secretary dong nenggit uba RD rapthap circle organizer VDO is Castles kidon san pupratili ki VDP na pedeng kisnong ki pair ki baha ka Pynursla police station ki bala dep ban register bat ki pulet ban ai ka Jingïatreilang ha ka ban penne ban wanra ka songsuk songsingan ha kisnong ki thau bat ban te lakam ye ki kam sneo ha ka ni singi ki bor pulet ki la IT ye ki tiar kum ki torchlight sakin nong ilam na ki VDP ba pair ha ka te ka than ki bala ai jingtran na ka ni singi ki la pen pau ka jingsokia ha lo ka jingsdang kan rei ha ka than police station to nila mangsyan ba kidon bol ki ba register nata kidon ki VDP ki ba register dan le ko shno ki tarika kini ki VDP ba nila ke sabab manisya kan ni cukup cinta balai ba register ya ka VDP ka balukong ka juba habang ya kran habang ya sila ka balukong ka juba ko ni dalong ba balai ba register sa ko SP office balai ba register sa ko police department nilalang proportion ba kakabang proportion ini nilalang handle ki anti social activities dengan ki kam sneer dalam hati Shillong di thau ni tambah proportion yang register to iu dan cuma to itu ketua benda di VDP Pyndait-Thah Idol betul benar di VDP harus disebut Pyndait-Thah. Watan yaitu di poket beliru, belum dia tahu warga le. Dah semua nulak su, Pyndait-Thah. Dan apa mawat ini tahu orang bang, pun kepenhun, fisheria akan tanggung wayu presiden meneru, unong yalam itu kan, jumpa kepenhun juga. Toy kalau tonton dari Shillong tempat ini juga cikia lahan orang kayu ba udah thamo itu royal sinti toy magle kita juga kembali saya review semester kalau tempat pun kita lihat lagi sebab tempat yang hapan review sinti yang jalan magle rodo berbar juga VDP to sinti latar bisnis orang jalan pakai Midon hanya hajar jupi, te kesemua orang ngin benda yang tu kan, mon yang tu kan jadi ban tresma. Kemudian kita ni, Shillong VDP jumi kata kita, seni mereka kata terbuk ban tresma, mau tak kan, Shillong tahu. Dengan sekarang lembaga cinta jupi Shillong. Ngayon saya berperan dah, baru mesti dalam ban sincia harus Shillong tahu tapi ada pi kau tidak bisa Shillong di VDP sincia ngayon sekarang kalau baru mesti kalau tak bantu ni ban sincia harus Shillong tahu kejumi berkecuali tetapi jangan VDP terbaik mau Bapak banyak patroli, penting macam nama ni drugs, rakyat keleng, siapa dong, besok tak masuk, tak tahu siapa dong, buat sendiri rakyat tak apa, umpat, anak kalau umpat dah roy lah, nak sedang, hendak apa, balik, waktu sedang tu, waktu pagi tadi, dah lebih itu, lagi nama. Nama kalau bilakan
Banyada. Nakaliangu ki ensang ma SDPU Pynursla ulong bakidkot VDP lada ki kwa bansya Hikailang bat ki pulet kila ban simentalang hakaba kila banyai para rengkat haki caka marjan ulong batang ki pulet kenumla bantelakam ki kam sniu baharukom bat kumta ka Donkam baha Meghalaya ban rat dingkhong kamtam yo drugs. So VDP is a very important role, means a very important part and parcel of police department. Without the cooperation of the VDP, police alone we cannot do anything. So we need your close cooperation to bring peace and harmony in our area. I think regarding duties and functions of VDP, though, I think all of you know. But I just want to say shortly regarding these duties and functions of VDP. The main duty of the VDP is to assist the police department in maintaining law and order. And the second thing is to prevent crime, commission of crime. And that I don't know how many of you are doing joint patrolling. Is any VDP party who is doing joint patrolling with police? I'm just urging you, requesting you, sometimes once or twice in a month, at least do with your concerned police department, means those whether maybe from DSF also they may need your assistance and all, sometimes from police department, so we can do joint patrolling also, so that we can control crime in our area. Habatin, pej bahagi kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.